mwaramutseho neza mwese nshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV kaze makuru yo mu rukerera turi kuwa gatanu ni tariki 22 z'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka wa 2025 mwese mbahaye kaze rero muri aya makuru hano ku Ibendera TV n'amakuru yagiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turababwira ko muri Kivu y'Amajyepfo muri Mwenga batayo ya 334 yavuye Robero kerekeza mu mujyi wa Uvira ubungo yamaze guhindurirwa icyerekezo ikaba yahawe misiyo yo kwerekeza muri Mwenga. Ibi turaza kubyinjiramo hano ku buryo burambuye. Mu mujyi wa Uvira indani turababwira yuko hongeye kurasirwa abantu bagera kuri 2. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi usubira muri Mwenga tubabwire ko abarwanyi b'umutwe wa 23 bigaruriye umusozi wa Kasenga. Muri uyu mujyi wa Uvira kandi turababwira ko abarwanyi b'umutwe wa 23 na FARDC bahanganiye ku umusozi wa Runingu. Muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahitwa Nyamaboko FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa 23 bakozanyijeho ibintu biratinda. Ni masaha yo mu rukerera rwo kuri uyu munsi nabyo turaza kubirambura. Turaza kunyarukira muri teritwari ya Warikare naho tubabwire ko mu rukerera rwo kuri uyu munsi hongeye kumvikana amasasu menshi na masasu yaturutse kuki na masasu aganisha hehe. Ibi byose ugiye kubisobanukirwa nituza kubona kanya. Turaza no kugaruka ku bijyanye n'urubanza rwa Joseph Kabila narwo rwamaze gusubukura cyase rwakomeje. Mwese rero nongeye kubaha ikaze hano ku Ibendera TV. Icyo mbibutsa no gukora like no gukora subscribe niba ari bwo ukigera hano ku Ibendera TV. Hanyuma mwese aho muherereye ndumva nifuza kubumva rero nta kundi twabigenza usibye kunyandikira mukambwira aho muherereye mukambwira niba turi kumwe 5 kuri 5 ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza. Nge nitwa Mukada ni ku Ibendera TV n'amakuru yo muri rukerera kuri wa gatanu tariki 22 z'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka. Areka tubigenze gutya rero kanyangaruke sangarike zamaze kugenda izamuka ubundi twinjire ku buryo burambuye muri aya makuru. Yes, reka nongere mbahe ikaze mwese aho muherereye mu bice bitandukanye. Ubwo ndavuga bari mu gihugu cy'u Rwanda mu turere dutandukanye kandi twose. Ndavuga abari mu bihugu byose byo muri Afrika. Birumvikana ntago ubwo twakwirengagiza abantu badukurikira baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu baherereye muri Kenya, abantu mudukurikira mumenye yuko abantu bo muri Kenya rwose barimo kugenda abazamura umubare w'abadukurikira. Ibintu rero byo kwishimira cyane. Hanyuma abantu bo mu gihugu cy'u Burundi nabo rwose iyo turebye mu mibare tubona muri kumwe natwe cyane. Abantu bo mu gihugu cy'u Uganda namwe muradukurikira ariko mwe muracyari bakeya. Abo muri Zambia namwe muradukurikira ariko ntago baraba benshi. Ni nako kandi tunahaye ikaze abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada, muri Norvège, mu Bubiligi, mu Bufaransa, mu Bwongereza,
abantu bajyaga badukurikira baherereye mu Bushinwa, sinzi n'abakidukurikira, ariko mu minsi mike rwose ndashaka kuzakora ibarura nkarizana nkariterekana imbere yanyu, ubundi mukajya muniyumvira uburyo tuba turi kumwe. Hanyuma rero reka twihute. Mu mujyi wa Uvira indani ahantu hitwa Nyarumanga cyangwa se Nyarumanga, harasiwe abagabo babiri mu ijoro ryakeye. Kabivuga yuko ngo barashwe na wazarendo nyuma yuko ngo ababikanze ko ngo yabarabarwanya umutwe wa M23. Aka gace ka Nyarumanga na gace gaherereye aho twakwita ko ari ku rubibi rusohoka muri uyu mujyi wa Uvira, kubera yuko neza aka gace gasa nk'agaherereye ku ruhande, ubundi ukerekeza mu mashyamba, ukerekeza mu bintu bimeze nk'ibihavu. Ndabona ari ibintu bimeze nk'ibihavu cyangwa se uruhavu, ahantu amazi aba yaracukunyuye cyane. Abangaba rero ngo barasiba ahangaha Nyarumanga. Kugeza na n'ubu ntago biramenyekana aho imirambo yabo yaje kwerekezwa, ariko bivuga yuko ngo nyuma yo kuraswa haje imodoka n'ubundi igahita ibapakira. Kugeza ubu ntibiramenyekana aho abajyanwe. Amakuru yibanze akaba avuga yuko ngo bishoboka ko yaba ari wazarendo zongeye kurasa abantu ngo zibitirira kuba arabo muri maneko z'abarwanya umutwe wa M23. Reka twerekeze muri Mwenga, naho ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tugaruke kuri batayo, ni batayo ya 3416, ni batayo yaturutse aha muri ibice bya Rubero. Amakuru yibanze yavugaga yuko iyi batayo yerekeje mu mujyi wa Uvira. Amakuru twabahaye avugaga ko ari batayo yaturutse Rubero na Beni ikakorera indege ikerekezwa mu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu rero amakuru mashyashya ahari nuko iyi batayo yamaze guhindurirwa misiyo, ikaba yerekejwe muri Mwenga. Ni nyuma yuko aha Mwenga imirwano ikomeje kugenda izamura urwego iriho, abarwanyi b'intare Sarambwe bakomeje kugenda abakubita batababarira abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi rero byatumye iyi batayo n'ubundi ngo igizwe n'abarwanyi kabuhariwe n'abarwanyi b'intoranywa, ngo bakaba rero bamaze guhabwa misiyo yo gukomeza bakagera aha Mwenga. Hanyuma rero akaba ahantu ngo bajye kurwanira ahitwa Nyamibungo, ni muri Mwenga, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukira Mwenga kandi reka tubabwire yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bigaruriye umusozi wa Kasenga. Ngira ngo bwabadukurikira muba muhazi, abarwanyi b'umutwe wa M23 bigaruriye Kasenga nyuma y'imirwano yikaze cyane hagati yabo n'abarwanyi ba FARDC. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 22 Kanama muri uyu mwaka w'2025, hagana saa 10 za mu gitondo kugeza saa 11, imirwano ikaze yatangiye kumvikana ku musozi wa Kasenga, ni mu karere ka Mwenga, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturukanga avuga yuko ingabo za FARDC zatangiye kurwana n'abarwanyi b'umutwe wa M23 nyuma yo kubagabaho igitero, hanyuma bikaza kurangira rero abarwanyi b'umutwe wa M23 nabo bakije ibikoresho, ubundi batangira kugurutsa imyuka
undi sasu orihana inkoyoyo. Umwe mu baturage baturiye hafi ahangaha witwa Munyororo Jean Pierre yatangaje ko ngo bumvishe amasasu menshi cyane akurikiranye, hanyuma rero ngo aya masasu ko bayumvishije ngo yaraye imbunda ziremereye nezoroheje. Abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo icyakoze ngo bagerageje kwihagararaho, ariko n'ubundi ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 bongera kugaragaza imbaraga n'ubundi, dore ko ngo bari barimo kohereza imbunda cyangwa amasasu wumva ko ngo ari imbunda ziremereye. Uyu musozi rero wose ngo ubungubu intambara cyangwa se imirwano imeze nabi cyane. Ni imirwano rero bivuga yuko abarwanyi bo ku mpande zombi ngo abahatakarije ubuzima bitewe nuko ngo ari imirwano rwose yaramutse iri ku urwego rukomeye cyane. Kugeza amagingo aya ngaya ntago turamenya ababa barasiwe muri iyi imirwano, ntituramenya abayikomerekeyemo, gusa icyo nakubwira nuko imbunda zo mu bwoko bwa AK47 ngo zumvikanye, hanyuma imbunda zitwa PKM free nazo ngo zakoreshejwe muri iyi mirwano. Ikindi kandi ngo hongeye no guterwa amabombe. Ubwo rero ibijyanye n'iyi mirwano, ibijyanye na ripoti z'uru rugamba bidukundira twabimenye turaza kubigarukaho. Icyo nababwira nuko n'ubundi ubu twinjiye muri studio mu kanya gashize, n'ubundi urugamba imirwano ahangaha ibintu bigikomeye cyane. Reka twerekeze muri Uvira, imirwano ikaze yongeye kubura ahangaha, aho abarwanyi b'umutwe wa M23 na FARDC n'ubundi bongeye guhanganira ku musozi wa Runingu. Mu masaha yo mu rukerera rwo muri iki gitondo amasasu yongeye kumvikana. Abaturage baherereye ahangaha bavuga yuko ngo ari amasasu y'umurundi. Umurundi rero ngo yongeye rwose gukora akantu, yongera kohereza isasu, ibintu birakomera. Hanyuma rero aha muri iyi misozi ya Runingu ngo imirwano yongeye kuramukira hafi y'umuhanda munini werekeza mujyi wa Uvira, aho n'ubundi FARDC ngo yongeye gutana mu mitwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Amakuru aturuka ahangaha avuga yuko bamwe mu baturage baturiye ahangaha bamaze guhunga, dore ko n'ubundi ngo iyi mirwano yongeye kubakoma mu nkokora. Amakuru avuga yuko ngo abaturage babonye abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bazamuka abikoreye intwaro, ariko ngo ntibaza kumenya ibyo ari byo, bikaba ngo byabaye ahagana amasaha y'ijoro. Noneho rero ngo mu rukerera akaba aribwo batangiye kumva amasasu yisukiranya. Ibintu rero ngo byaje gutuma abaturage bahunga, bamwe bava mu mazu yabo abahungira mu bice bitandukanye, ariko ngo hari n'abagize ubwoba n'ubundi bikingirana mu mazu yabo. Abasesenguzi bakavuga ko aha muri Runingu ngo kugabwaho ibitero n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo byaba bifitanye isano n'ubundi no kuba abarwanyi b'umutwe wa abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bashaka kwirukana abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse no kubakumira ngo ntibazagere muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse ngo no muri bice bindi barimo abahabirukane. Reka dukomereze muri teritwari ya Masisi tayari, ubwo twamaze kugera muri Kivu y'Amajyaruguru ahitwa Nyamaboko, ni muri Masisi. FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23 naho bongeye kurasana, ibintu biratinda.
muri iki gitondo hagana amasaha y'isa 11 ku musozi wa Nyamaboko uherereye hagati ya Kicanga na Mweso ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo za FARDC zongeye kozanyaho n'abarwanyi b'umutwe wa M23 muri ibi bice. Abaturage baherereye muri ibi bice bavuga yuko ngo babonye abasirikare ba FARDC batangira kwiruka masigamana ngo bagenda abinjira mu mashyamba, abandi ngo abakagenda bitura hasi barashwe. Hanyuma rero ngo abaturage nabo bakimara kubona ibingibi ndetse kandi bakimara no kumva urusaku rw'amasasu ngo bahise nabo bayabangira ingata bakuramo akabo karenge. Amakuru aturuka ngaha avuga yuko n'ubundi ngo haramukiye imirwano nyuma yuko n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo babaye nka abajya ku musozi muremure cyane, noneho ngo bikaza kurangira batangiye gusuka amasasu kuri abarwanyi abo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru avuga kandi ko aha muri Masisi ngo ari agace k'ingenzi cyane mu gukumira inzira ziba mu majyaruguru y'Igoma kugira ngo n'ubundi ibi bitero yaba ibitero yaba abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeza kuva muri ibi bice bakajya kugaba ibitero no guhungabanya umutekano muri uyu mujyi wa Goma. Iyi rero ngo yaba ari inzira nziza yo gushyira iherezo kuri ibikorwa byibasira abaturage bo muri uyu mujyi wa Goma. Yes, hanyuma rero imirwano n'ubundi ikaba ikomeje, gusa abaturage bikaba bivuga yuko ngo bamaze guhunga bahungira mu bindi bice byegereye ahangaha ariko bitari kumvikanamo amasasu. Reka twerekeze muri Warikare naho turebere hamwe uko biramutse byifashe ahitwa Bukumbirwa ni muri Warikare. Abarwanyi b'umutwe wa M23 abongeye gushamburira cyangwa se guhangana n'abarwanyi abo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Saa 10 zo muri iki gitondo zirengaho iminota 20 nibwo imirwano yongeye kwaduka ku dusozi twa Bukumbirwa mu karere ka Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FARDC ngo yari yashyize abasirikare benshi ahangaha kugira ngo barinde inzira ziva muri Warikare zijya Igoma, ariko abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo ababokejeho umuriro ibintu birakomera. Hari umusaza witwa Kasereka akaba atuhaye amakuru agira ati twumvishe urusaku rwinshi rw'amasasu y'imbunda nini nizoroheje. Hanyuma rero dukurikiranye tuza kumva ari FARDC n'ubundi irimo guhangana n'abarwanyi b'umutwe wa M23 kubera yuko ngo n'ubundi batangiye kugenda bumva amasasu arimo kugenda arasa yerekeza aho ibirindiro ngo by'abarwanyi ba FARDC byari ibiherereye. Ibi rero ngo byaje kurangira n'ubundi ahangaha abaturage batangiye kugira ubwoba ndetse bamwe ngo batangira guhunga berekeza amashyamba aherereye hafi y'ahangaha. Gusa ibi ngo byaje kurangira n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomeje guhangana, ariko ngo biza gutuma n'ubundi ahangaha ngo harasirwa abarwanyi bagera kuri 2 bivugwa yuko ngo bashobora kuba ari Wazalendo. Ibi byaje nyuma yuko ngo hari hamaze igihe Wazalendo zarahagize akarima akabo bagira gutya abakirara mu baturage bakajya kubiba no kubasahura.
ni ibintu rero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi bakomeje kugenda bavugwaho byo gusahura abaturage no guhungabanya umutekano. Abarwanyi b'umutwe wa M23 rero bakavuga yuko ibi bitagomba gukomeza ahubwo bigomba gushyirwaho iherezo. Reka twerekeze ku makuru ajyanye n'urubanza rwa Joseph Kabila rukaba rukomeje. Urubanza rwa Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwakomeje kuri uyu wa kane tariki 20, ubwo ni ku munsi w'ejo tariki 21 Kanama muri uyu mwaka w'2025, rukaba n'ubundi rwarakomereje imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka avuga yuko ngo iburanisha rizatangira icyiciro cyo kuburana nk'uko byatangajwe na perezida wa mbere w'urukiko rukuru rwa gisirikare Lieutenant General Mutombo Katarayi Tiyende Joseph ngo bahawe umucyo bihagije ku bijyanye n'uru rubanza. Mu iburanisha riheruka hakomeje gusuzumwa ibimenyetso byinshi harimo n'ikiganiro bivugwa ko cyatanzwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila kuri RFI. Iki kiganiro ngo kirimo gukoreshwa n'urukiko nk'ikimenyetso kigaragaza ubufatanye bwa Joseph Kabila n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Muri urwo rubanza kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatanze ibindi bimenyetso byinshi kugira ngo urukiko rukuru rubisuzume. Ibi biza yemerera gushyigikira neza cyase gutangira urubanza neza rujyanye no kuburanisha n'ubundi uyu wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza amagingo aya ngaya kuva urubanza rwatangira mu gihe uregwa Joseph Kabila ntabwo ahari, ashinjwa ibyaha byinshi birimo ubugambanyi, gukorana n'umutwe w'inyeshyamba, gucura umugambi mubisha no guha ishingiro iterabwoba. Uru rubanza rero kugeza ubu uyuregwa ntawe uhari. Ikindi kandi n'urubanza rukurikira icyemezo cyatanzwe na Minisitiri w'Ubutabera cyahawe umugisha na Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko n'ubundi twagiye tubigarukaho. Reka rero mbashimire cyane mwebwe mwese aho muherereye, ubundi mbareke mujye mu kazi ariko kandi mujye no muri gahunda zitandukanye z'umunsi. Icyo nabifuriza mwese aho mugiye, gahunda z'uyu munsi zibabere nziza, Imana ibahe umugisha.